подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже других качают наши школьные качели. Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит моя память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно. Школа, школа, я скучаю. Мы учились, мы влюблялись, и с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, прозвенел звонок прощальный. В сентябре откроешь двери ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с голубками все летят ко мне из детства. Чексиз шүгүрлөр болсун. Эми ушул күндү насип этип 20 жылдыкка чогултуп аткан Кудайга мен аябай ыраазымын. Силердин ар бириңерди көрүп турганыма ыраазымын. Үй-бүлөңөр менен келгениңерге ыраазымын. Менин мына зыңкыган жигиттерим, келинчектерим менен келиптир. Кыздарыбыз күйөөлөр менен келиптир. Бойдок деле келиптир мага окшоп. Андыктан кандай ким менен келсеңер дагы эң башкысы ушул жерде насип ырыскылаш, жакшы ниеттеш, жакшы саналаш, анан ак тилдүү инсандардын баары чогулдук да бүгүнчө. Ошон үчүн бүгүнкү 20 жылдык кечиңер балдарым кут болсун. Билбейм силерди, мен аябай толкунданып атам. Анан ушул кечени эми ачууга мага сөз берипсиңер, эми эмне дейбиз, эми официалдуу түрдө, расмий түрдө 20 жылдык кечиңер ачык деп жарыялайларбы? Siz açtınız, emin özünüz batarılıp durmamız şu dastarkonga. Dastarkondan улук нерсе барбы? Ырыскыны берген Аллах. Ырыскыны берген Аллах, ырыскыны берген Аллах. Кудай Таалама чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор болсун. Алла Таалама пайгамбарыбыз